Nyazi lezulu umntwana Nkosi wakho yimi phambo obuso bakho ngokumiswa kuwe Nkosi yamakhosi. Uma Nkosi phambi kobuso bakho naphambi kwamakhosi nabafundisi nabo bonke abantu abangapha akuyona Nkosi into elula, kuyinto enzima. Bengicela kuwe Nkosi njengoba ungimise lapha Nkosi ukuba kube uwe Nkosi ongikhumbuzayo ofuneka ngikusho kubantwana bakho okuyobaphilisa. Ngoba Nkosi uma ngisho ucatshangwa mina abezongibizwa Nkosi, kodwa uma ngabe Nkosi ngijuzwa nguwe ukuthi angithini kubona, ngiyethemba Nkosi ukuthi bazokuzwa. Njengamanje Nkosi phambi kobuso bakho ukukhulu Nkosi nokubuka isihlalo sakho netafula lakho, nawe nje ukuhlezi lapha Nkosi ukukhulu ukukhuluma. Kodwa Nkosi konke Nkosi ulapha emhlabeni Nkosi udinga ukuba kukhulunywe kuwe. Uma kukhulunywa mina Nkosi ngumoni, wena Nkosi awuyena umoni ongcwele. Manazaretha ngibingelela inkosi nabafundisi nabavangeli abashumayeli nabo bonke nehambe lonke elingcwele egameni lonyaka. Amen. Ngithunyuka ngikhulumela sibongo makangithi indawo maseKenani. Bengicela ukuthi angakhuluma ungithi, ngicela ukuba ngibe speaker sibe lezi yaphinda lezi khuluma wena Nkosi. Ngoba abantu babezela Nkosi abantu badinga izwi lakho, badinga ukubona wena, badinga ukuzwa izwi lakho, hayi izwi lomuntu onjengami nezona. Bengicela amavesi amabili Samuel 1:1. Ngicela ukuthi ungikhumbuze Baba, uma ngiqeda laba vesi Nkosi ungikhumbuze ukuthi angithini kubantu bakho, ngoba bazolalela wena Nkosi, awulalela umuntu wangithi. Lokhozi
inkosi wena Nkosi Novalo sesihlezi nje emadolweni nasolemini laba bantu abalapha Nkosi baletha imithwalo njengoba sila Nkosi siletha imithwalo izono zethu Nkosi nezabazali bethu Nkosi abayishiye thina isemahlombe Nkosi yethu ziyasina asikwazi Nkosi uzithula bebuwena umethulu wazo esicela Nkosi usethule zona bona abazali bethu Nkosi bahambe beyithulele zona babuye bayithwesa thina Nkosi nathi Nkosi sinezithi siyijwayele Nkosi sifisa Nkosi uma sihambe emhlabeni Nkosi singayithwesi iy'ngane zethu sizethule sisaphila sizethule nezabazali bethu siyithule sithina sisaphila ukuze abantwana bethu Nkosi yamakhosi bengathwali imithwalo ehlelwe thina ngicela Nkosi ungikhumbuze ngifuna ngithini kubantwana bakho khona ngicela uMaNazaretha engizafika ngokuphela enomvuzo keluvuma abantwana benkosi bese kuqhubeka nokukhuluma kodwa sengivume ngoba bethu nabonke abakuthi abasikele emhlabeni bahamba bengavumile namhlanje sithole imithwalo yabo kodwa ngicela uvume nakhuluma umthwalo engizifika ukuthi akuvume bese kuqhubeka nokukhuluma ngo-1995 uMaNazaretha nginikile libandla ngifike ngama-80s kuleli bandla ngikhethe inkosi la ebutheni ngama-80s angizukusho kuthiwa umuntu ngama-80s ngiyavuma ngizevuma ngizibeka kuwe awumthethe yeke wesoni ngizevuma asivumeni badala benkosi akho lutho nje entezela osolayo leli bandla
no akukho nje ngisho kodwa makukhona kuvuma ukuthi ukuthula nakho ngoba kuba umthwalo uthwesa wena uthwesa nawe ingane zakho cela ukuvuma ngaNazaretha cela ukuvuma kuwena Nkosi yezulu nomhlaba ngazilezo ngiza kufika ngivuma ngaze ngikuvume lokhu ungikusho lokhu ngizokuvuma kodwa ngizwa ukuthi angivume phakathi kwenu kaNazaretha ngaphambi konyazi njengoba lihlezi lapha ngo-1995 bengile ekhabeni libandla bengihlala kaMasha eMbelebeleni sasishumele eTibeleni sishumela ngoShembe sasithunywe kuyena futhi inyanga yezulu sangena isitibilete futhi athi sahlabelela kwasekusuka umshumela uGumede usengumfundisi namhlanje waseNkandla wathi uthunywe umfundisi uMagwaza uthunywe umvangeli uMagwaza waye umvangeli waseUnyazini ukuthi namhlanje nasingashumela sihlabelele kuphela sihlabelele siyale sihlabelele sibuye kodwa sihlabelele sa-12 nesasa wathi uthunywe uMagwaza ukuthi akasitshele lokho wayebengena kwabakoshi uGumede wayemshumela ngaleso sikhathi waseNkandla wayesebenza isimemezelo sokuthi wonke umuntu owumNazaretha masibuye emsebenzini asokuye eMbelebeleni sokuzimthanda zokulala ka-6 sonke kodwa sihlabelele sinasihlabelele esinye isihlabelelo sika-12 angazi ukusihlabelelo ngoba kulo sikhathi saso kodwa sibuke ukuthi sithini nangempela sahlabelele setha lapha elokhuzeni eBriya sahamba saya emsebenzini sabuye sihlabelela futhi sethetha floti saya eMbelebeleni sagwala kakhulu eMbelebeleni wafika uMagwaza waye umvangeli ngaleso sikhathi uGumede waye umshumeli wasemseni Nkandla uMagwaza waye umvangeli waseUnyazini kaMaphumo sahlala wasuka uMagwaza wathi uNazaretha ngizoneluleka salalele wathi uJehova usishiyile sinabadingi nabasweli wahlabela sasihlabela futhi wakhuluma lokhu kukhulu wathi bezosimikela ukuthi ebuhleni konakele mina-ke ngangiqala ukuzwa lokho nokubona lokho ukuba abangaphambili ngangekho ngiphenduke ngama-80s kuleli bandla lapha ekhaya ngangiqala ukuzwa lokho buhlungu esengibuzwa kamili namhlanje kodwa ngikhuluma uNazaretha sivume izivuma ngizibeka kuwe awuthethele hayi kwesono wasesulula ngento eyenzeke ephakameni ngicela Nkosi yezulu nomhlaba ukhumbule uMagwaza usakhile amasho hayi usakhile badala akusho ukuthi mawakho abantu bawunamatala mahabe khona amatala amvukele endleleni noma seza kumkhumbulo Nkosi wasethi lokhu kwekhile yena uzalelwe kuleli bandla akaqali ukubona lokwetha sokwamehlela wathi wafisa ukuba ahambe umgodi ayigqile azavele uma ngabe sekudlulile
wathi namhlanje akazi ukuthi uzokwenza njani. Wathi nyanga eziyastable sithi masihamba yona ngeke kusayenze kalokho kwenzeka ephakame ukulwa. Wathi kuyasiluleka ukuthi asivuke ekuseni la sishele emsebenzini mawuhlangana noMnazareth ekumisa opposite akudlule ngoba uzosuka kutshela indaba ongayona uyavela ibandla. Mhlawumbe ukuthi akutshele ukuthi ubani uzohlala. Wathi belelana kuphela ninikele amakhadi nihambe kuze kufike ilanga lokuba namhlanjena uThixo uyajabula. Wathi nahlangana nabo babili nahlangana nabo bathathu okuthi ukukhuluma okugcina amakhona wala ekhaya woneleli ibandla esakubona thina esikhululeli ibandla wayesiluleka uMnazareth. Wathi mawusuka manje la ekuseni emsebenzini isuka la khona isikole sifungele mhlawumbe isihlalo sakhe. Wathi manje uNkosana lento ehlile yenzeke kanjani uthi angazi soza ngalula. Uzofika nomunye ozokutshela ukuthi uzoba ubani lekhaya kuleli bandla oFumagwaza kuleli bandla akushe ngokwendwa umuntu. Bathi kuphela uMnazareth. Futhi ushembe lona namkhangena engikhuluma ngaye uFumagwaza engikhuluma ngaye wakhuluma nokuthi masihle makhamba neke kuze kule. Nanganguzwa kwayengesho la ePulpit. Edelezi kamina. Kodwa kumina yakenzeke lelenzi kakumina. Mina sekuvuma welokho. Ngakhala. Ndakhumbula ngalo neNazareth safunde emaphepheni ilanga ukuthi ephakameni kuyaliwa. Asengithi Nkosi yami ngazaqondana nalento engayizwa ngivuma lokho uMnazareth. Aqondana nalento engayizwa. Namhlanje kuzoba mina ngilwe kwa. Ngithi sibanga. Mabhaza wathi sithanda. Wathi phela uma ngabe umuntu ozohlangana nomunye ezimhlangano naye. Talendini yakho manje nyona zembabelendini ningakhulumi lutho kodwa phela ekhabela isihlabelo loJehova ushilo. Sabadina abaswele. Yavuma uMnazareth. Ngahamba endlini yami. Bani umjondolo wami ngihlala kuwona. Hlala ngedwa ngafika kunestofu. Ngabeka ibhodo ngafaka amanzi ophuthu. Ase ngikhuluma ngenhliziyo hayi ngomlomo. Athi lento besiyibona thina yenzeke ephakameni. Ngibanye ngithola mina. Ase ngiphika igama Nkosi yamakhosi ngathi uma kabaliwa ngizoshefikela ususa amadevu ususa inwele ngibe imbungulu ukuze ngibe umuntu oqhubukile ephakameni. Ngoba ngiyekile uma ngabe sekuphela ukuliwa makuliwa. Ngoba ngathi mangithi ngizolanda ubani. Ngasho kanjalo bathathu. Futhi sibangani nalowo. Yavuma. Ngathi ngikho ibuku ngisho ukuze lebhobheli sebila amanzi. Athi ngibona bavule umnyango uMnazareth. Kwavela ngeli Nkosi inyanga lezulu. Ngizivuma ngizibeka kuwe. Ifakile limhlophe lesigqoko simnyama lafika manje la basebhodweni ngaliyeka ibhodo. Angiphumi uMnazareth ngiyapheka.
kodwa lokho sengikushilo kungijabusile ngaphakathi ukuthi ngizokunda ikhanda ngishefa itelo ngishefa amadevu ngibukele bamlilo kodwa mase kuphela bese ngibona ukuthi mina kwenze njani athi ngibhala icala kushe yangena inyanga izulu malazoletha efikathi ya ilapho lokudla khona abantu awusuke sebehambile kodwa yangena kumele endlini efikathi ya sethi ya uyashubuka athi hallo kanje yathi yashubuka Ibu yang salah kau berdek, terus memberikan, nanti asal buka sendiri. Jadi kalau lagi mati ini, oh salary food. Ya ada pasal kulit itu sama kau cek balik. What I have is ignorant. Untuk salary food yang apa ni? Kalau ni food ni orang, ni masuk food. 17 verse 11. There's a very important name. What I don't know what and it's not food they want. What to was doing. More could the table, could the card. Go through the little bit. Yeah, woman goes. I was going to Bakoti for please clone it. 1711. Bokala. Nami yavoka la endlini mbofaka intombazane kwezelana mashala isitulo wakuza lokungaka basebenzekile hayi ngoba ngangesikhwakho kodwa ngangidinga ikeza phezulu kuyadinga ngase ngiphuma sebothala ngase ngapha umdodolo mashala bona angikuyo umdodolo wemanazari olethi zamabhazi yesipheka eyesaka manazari mawo wakhuluma lapha hayi sawusophendula ukusendawo eyesipheka liyathetha kwamakwasa eyesipheka kube njalo zonke izinsuku asizomthanda zokulala siwenzele mbelebeleni sikuqala lokhu ukuthi lento siyenzeke noma bebekho umuntu ozophuma ngetanya kungabe kufuna umuntu owazi ukuyikhombela ushebe ukuthi yena ushebe kuzoba yini Wako kwizimali indlela zokulala njalo ngoba siyasebenza siwenze mbelebeleni sonke kodwa isimele singashumeli sihlabele uphefu fundela makolo ngokukhulu ayinike nyazi mayikhothwa lenye amanje ngazi ngithathe ethi fundela uyakuthi lapho izinsuku seziphelile ukuba uye koyihlo Lesi hambile manje sisemsebenzini ngedwa ngafunda incwadi kuyothi manje umseziphelile bese uhamba usuya koyihlo ngivusa inzalo yakho emva kwakho ithi ke vusa inzalo yakho emva kwakho usuhambile eyakuba eyamadodana akho ethi yakuba eyamadodana akho
ngiqinisa umbuso wakho ebese ngiqinisa umbuso wakho ngingathi kwenyanga ezulu hayi kuphela uyamngakhela indlu yena ithi lo vuka mzabami angakhela indlu yena ngiqinise isihlalo sakhe sobukhulu ithi lokhu isikhathi sobukhosi akunjani lozela ngesisikhize ebuhleni kuze kube phakade isihlalo sobukhosi sakuqiniswa uthixo ngiyakuba uyise ithi ngiyokuba yise abe yindodana yami ithi yena iyobe indodana yami uthixo luzela hamba libiza inyanga ezulu libiza ngubaba kodwa ngifunde le ncwadi uma ngigunda lo ngishefinye ngoba ngiyahlubuka angiyubaphutha umusa wami ithi konke baphutha umusa wami njengokuba ngamaphutha owayekhona phambi kwami ngiyabonga amen owayefisana nami ngamphutha umusa wami ngiyavuma budanga kibisimuzo kunje baba shabu ngokugunda ngikundele ukuthi makuliwa ngabonakala ukuthi kuyenazareth ngoba ngazi ngizoshaya abantu ngithi sibangani futhi naye ahamba ngawutshela umabazana ngibona into enje sithobana nawe lapha embelelweni hayi ngikuphi bengibhekile umabazana bamba lapho thina siphuma ukuthi thina sathi sibaleka sigijima sithatha senza ukinga ashaye umthandazo botana usabelo sakwe la afela kakho asithathelelwa kumama lomakho ungekho lokho uma kungasithabeleki saze sakuye sozela ekhaya sizotshala uthixo ngakuhlezi khona la omenyeza lapha indoda yakhe ngokamemezela lapha yakuvumela incwadi yathi uthemva kwami ngona izindodana yakhe ingakheli umuzi nawo wakhiwe namhlanje ingakheli umuzi uma sikhethe ungakheli umuzi isihlalo sakhe ngathola le ncwadi mina zethu ngithathe nethike ngoba angifundiswa ngomuntu bengivuma lokho ngosungithethele naye ngathi ngizokuda ngishamathe vangu ngiyomwenza nje ukubona ngimwenza angiwaphindi ngesikele ngokushego waphuma lapho kuhlala khona abantu abangasekho emhlabeni ngenxa yolungu ngokubiza kodwa wazotshela ukuthi ngiyafuka ukuthi ngizokuda kodwa ngiyadabuka kwamaNazaretha uma ushebe ekhothama khona abasikhombela ushebe mhlawumbe awufundela nje kuJoshua 1 verse 1 sifunde mina ke wathi mabhanda sithandaze sicela uNkulunkulu ukuthi inkosi njengoba nami ngithandeni sakunje ebutheni phela kuvuso omunye simnika uwe Nkosi sathi sidlala belebele sonke sithi Nkosi phela kumnika uwe kwathi ngizolethela Nkosi wasinika naka-Israyeli uhamba kaMose bonke abahamba noMose abazange bayikhombele umuntu ozoba phambi kwabo kodwa bahamba bathandaza fundela mntu phuthume isikhathi sihamba wathi ngasemuva kokufa kwaMose kwathi ngemva ukuhamba kaMose emhlabeni inceba kaJehova uJehova washo kuJoshua indodana kaNuni uJehova uyena owakhomba uJoshua indodana kaNuni washo kuJehova indodana kaNuni induna kaMose wayeyinduna kaMose wathi uMose inceku yami ufile uMose inceku yami uhambile emhlabeni suka wena uwele leJordani wena nalaba bantu wena uhole labantu nawo wena iJordani nawo akukho umuntu ngithedwa ezeli owayekhombela omunye emva kaMose kodwa kwathi uThixo ethi kuJoshua libayethela sezalo wena zethu niyezweni engiyakubanika lona ithi niyezweni nangabe ngiyokunika lona lelo uNkulunkulu wayethela uMose
eKhenani bona nabantwana ba-Israyeli ithi bonke nonke nabantwana bonke sebehole uJoshua abangavotelwe abangafuthi ukuhlangana abantu babili abathathu bevale iminyango bethi akube ubani kodwa uNkulunkulu kaJoshua wenza labantu izindawo zonke eziyakunyathelwa izinyawo zenu ngininikile zona. Ngiyabonga ungivela abahluli 1:1 indawo zonke ngokunyazwa lezohamba uma sisuka lapho eNazaretha sihamba siyenta ngabaza leso sikhathi uJehova wesibusisa ngoba asilwana futhi asiyikhethe la mshela ungani thina kodwa kube njalo sikhulelana yezimvuma yizibeka kuwe awuthetheleni funda ngiyahamba washo abashulu 1:1 Wathi emva kokufa kwaJoshua uJoshua futhi isikhathi uhambe emhlabeni abanye bambuza uJehova abenze baphambaza amadoda okuthi magwaza bambuza uJehova abashonga ukuthi ntombeya kuzoba ubani abashonga ukuthi khulumona bethi ubani okusikhuphukela kuqala babuza uJehova ukuthi inkosi ndokusahambe uJoshua usinikeze yena ubani ozokhuphuka manje ukuye eKhenani ukuba sikhuphukele asiseKhenani na ngoba ngasekho uJoshua akafikanga eKhenani uJehova wathi uJehova waphendula wathi uJuda wathi ngizohola uJuda uyakukhuphuka ozokhuphuka bheka nginikele izwe esandleni sakhe bheka nginikele izwe esandleni sakhe uJuda lapho ekhaya eNazaretha siyawuza umlando ukuthi wathi ugombela khona uzofika emva kwami yebo wathi bakhona izinto ayishintana ningamsoli ngoba kwesikhathi sakhe leso wafika eNazaretha sidlule futhi thina singekho ukuthi inkosi la yathi ubaba wasinika wagqoza kwami pho Nazaretha uba uselekho umbuntu kashe thina sikhali singomaboti lekhaya amathixo akubhabhatiswa incwadi zomshado yini bo yini manje sijwayele isikhova manje futhi nanileko leyo Nazaretha vuma bo wangakhomba kuya kuyo zalo hayi kuvume nemsemvumile mina hangovume uthi ubani ozomkhomba lekhaya uzonzani khumbula Nazaretha ukuthi la ekhaya uzokwenzani abasenzela ukuthunyiwe kuphela namanje eNazaretha njalo khona imali leyo la ekhaya kuyo yabameli abandla kwami abadala ngokwena iphinde ngo 1:1 ngidlule mthombo wathi emva kokufa kwaJoshua wathi uhambe uJoshua emhlabeni abanye bambuza uJehova bethi ubani okusikhuphukela ababuzana kubidi ababuzana kuShozi ababuzana kuwe Mbubu kodwa babuza kuJehova ukuthi lokhu ehamba phambi kwethu usehambile sizohola ubani manje uyamakhelana ukulwa naye sinayo le ngoma lelibani ngathwe uJehova wathi uJuda ngitho ngomambizo tukakuthi nathi lekhaya futhi uhambe u220 sinayo le ngoma kuverse 7 kela sifu 220:7 kula ketela uJehova wathi bebele kuNkosi ngicela ukushoshowe wena uJehova wathi uJuda bathi basebembuzile uJehova wathi uJuda ezolihola afanele bebane avangele naye kodwa wakusho uJehova kodwa makusho wena Mathetho makusho wena sokuphephetha sifawa silwe bona ekhaya
sisebenze lisikhalile khona sokufuna funda ba uJehova wathi uJuda uyakukhuphuka beka mnikele izwe esandleni sakhe yabo nathi bamanza lesinjalo uJehova izwe wanika ilanga lelinyanga ezulu namazulu elikuthimo lona ngithi ngizokunda alikuthimo uthi unikeza unyazi wena useyibona Desabela ngifundela ngomfundela mfowethu 220 verse 7 Umabhaza wona phemile manje esiluleka wazongela ugumedela basiluleka bobabili basiluleka labantu babili njalo phela zabasisi Vundo Akulo mama abangeni ngiyatuma Thina wonke singena kakhulu Quel verse 7 vuso munye endlini yami ahola abantu bakho nalapho kumele ibandla khona lesicabelo sakho asatholeka esithi uvuka omunye endlini yami ahola abantu bakho labo kodwa pho bafaka ungena kubo futhi kabelo wafuta ukuthi babe abaku-50 phela baku-10 sasibazokunothi sasi awuphinde kodwa kuseven vuso munye endlini yami ahola abantu bakho ithi imali sikhambisana vuso omunye endlini yami ahola abantu bakho umnika inhliziyo efana neyami umphathi umgcobe ebese umphathi umgcobe oyini mina zesamama sangumaqala manezelo Kuna demo za 7 12 verse 7 verse order pair uhamba ngeqiniso lakhe ithi mawuhamba ngeqiniso lakho ulungile ulungile abantwana bakhe bayabusiswa emva kwakhe ithi abantu bahamba ngeqiniso lakho abantu abakumathi uhambile emhlabeni bayobusiswa angikade silapho thina ngezono zethu nezabazali bethu abayishifti phinde uhamba ngeqiniso lakhe ithi mawuhamba ngeqiniso ulungile abantwana bakhe bayabusiswa emva kwakhe ithi abantwana bakho bayobusiswa emva kwakho yebo hamba ngaleqiniso Nazareth njengoba sila ekhaya leqiniso lekhaya sesaduleka kakhulu ekhaya leminyaka ekufikele kuyo kuthi laba abangane ney'ngane zalekhaya asiyisihloniphe kakhulu ngoba sisezulwini kodwa uba umngane wakho uzibhile ukuthi wena ubuke ngathi wena wenkosi usho wena kodwa uma uhamba ngeqiniso lakho abantwana bakho bayobusiswa ngisho emva kwakho ngicela ukujula inkosi zami zizoba yibuko ayiziba nawo amen music sikesibongo sabantu kade ngafika kuleli bala ngiba ngichaza ukuthi ngafika ngama-80s ngicela incwadi ngiyosho
Amahebrew 10 verse 22. Ungasuka ungibuke ngizokutshela isisuku. Ngafika belibandla labeNazaretha. Afike endaweni okubulala kakhulu kuyona. Mina ngakhona nemithi lapha. Ngifela isikhathi semithi mama bathanda babuzi. Ithi sawuthama tasabu. Ngoba ngale ukuthi ekhaya mawusombe bathathu lo4. Mawule bathini, mawuzithe bekhuluma uyizwa babuzi. Umama bambikhethu isakhuluma kodwa. Bathi usabuyi. Ungazi bale nalabo bantu la. Ngelinye ilanga ngaphendula ngaba eNazaretha. Ngahlala la ekhaya. Inyanga zakwa8. INazaretha. Ngathi ngisebelebele ngomelo ezumbhobho. Funa kungidi wasentangakazi ozwathi. Ekhaya konina bashozi la. Ngoma bashozi. Aphuma ngeshwa kozwelanayo. Afika phambana ngafika ingane. Hayi mana zathatha iko zokwakha abantu. Singaphiki iko zokuphikiliza. Singaphiki iko zokuyikhukhumeza. Laba bathethe abahlubekile laba. Khona izinto bathupha methi bemthambo akuzwakali. Uma ethatha imali ezena lezo unikelo yazina akuzwakali. Izinto ngomela kasebenjele lokuthandaza. Takufuna kungidi. Mangifela ukufika la kade wethu. Uthathe wethu uzalo kamame. Ingane zalo nita kamame. Yini ngithe kwenze njalo uthi philoko kakuthenga kulaphi yafuneka ekhaya. Ngahamba ngendlela ngafuna ukukhulula ibheshu. Afake ibhuluwa. Aphuma ngawo ngene esitibeleni ngengasi babili. Ngithe ngibizelana ekhaya ngithe ugogo ngokutshela. Sengikhulula ibheshu. Belibeshe bangama Nazaretha. Untobele ukhulumile nje ngayo. Kodwa kula abantu namanga. Yebo le ncwadi le. Yongwawo le ncwadi. Yabhala ekhaya. Fundela madoda. Yebo ekhaya le nto bele kukhuluma ngazo ukuthi sasa Nazaretha ibheshu. Ngikhona bafowethu. Amen. Ngikhumbula ukuthi mina ngalo lebelebele ukuthi makuyisaba sangathaki. Ngoku ibheshu endlini lokusephuthume phansi ngozithuwana kodwa ke indlula lapha. Funa nje. Sikhuluma nabesilisa abanikazi bomthetho. Incwadi yomngcwabo yomshado yalekhaya. Sikhuluma nabesilisa. Abanjani? Abanikazi bomthetho. Abanikazi bomthetho. Ethi incwadi kumfundisi. Ethi incwadi kumfundisi. Zifundisa wena kuqala. Zifundisa wena kuqala. Ukuze abantu babolele kuwe. Ukuze abantu babolele kuwe ukuthi uNkulunkulu wathi awugcini umthetho wakhe. uNkulunkulu wathi awugcini umthetho wakhe. Inkosi yathuma ikhuluma phezu kwentaba yasentangakazi. Yathuma ikhuluma inkosi phezu kwentaba yasentangakazi. Awuthandi ukubhinqa ibheshu. Awuthandi ukubhinqa ibheshu. Uzolibhinqa noma awuthandi. Uzolibhinqa noma awuthandi. Ngizolibiza lapha emhlabeni. Ngizolibuza lapha emhlabeni. Ngilibize nasethuneni. Ngilibize nasethuneni. Lapho yakho. Lapho yakho. Ngiyabuza kuwe. Abantu abambele mina. Awuphinde ba. Sikhuluma nabesilisa abanikazi bomthetho. Sikhuluma nabesilisa abanikazi bomthetho. Ethi incwadi kumfundisi. Ethi incwadi kumfundisi. Zifundisa wena kuqala. Zifundisa wena kuqala. Ukuze abantu babolele kuwe ukuthi wathi uNkulunkulu awugcini. Wathi uNkulunkulu awugcini umthetho wakhe. Uma wena ungawugcini wena. Bathina basemva kwakho. Awuthwesi umthwalo ingane zakho kusasa wathi uhambile emhlabeni. Na, bathi incwadi la mawuhamba ngokuqoqa. Ingane zokubusiswa emva kwakho. Zokubusiswa yini?
mangafuni libesho dobi nguma tobethi yayikhuluma kanjalo nguma tobekhuluma kanjalo boss inkosi yathuma ikhuluma phezu kwentaba yaseNtakazi yathi bayikhuluma inkosi phezu kwentaba yaseNtakazi yathi awuthanda ukubhinqa ibheshu na uzolibhinqa noma uthanda ngizolibiza lapha emhlabeni ngilibize nasethuneni lapho uyakhona ngiyabuza-ke kuwe ukuthi uzoya bani uba ushebe lapha ekhona ubhinqile ngolunye usuku yasibiza lapha emzini wasephakade thina besilisa yabuza izwi yathi nihlubukelani madoda nihlubukelani kuNkulunkulu na yaphinda kabili ibuza ukuthi nihlubukelani yathi ngizonichazela ukuthi nihlubuke ngani yathi ngisho ngoba ngibona abenjobo bayingosana babalekele esikotshini niyayishiya imvunulo kaNkulunkulu igijimele abantu uma ngabe ikhuluma inkosi kusengathi kuyedeleleka siyacela manasa iyafika inhlangano yasentabeni uphelile ukufaka amabhulukwe umuntu ofaka ibhulukwe akanakuphakama phakathi kwethu asazi ukuthi uzositshelani ufaka ibhulukwe ngoba usitshela ukuthi asikwenze lokhu uyena usitshela indlela ezo ezevuma yizibeka kuwe awuthethele awesona Incwadi yamaHebheru verse 22 sisondele ngezinhliziyo eziqinisileyo asondele ngezinhliziyo eziqinisileyo ngokwethemba okupheleleyo sinezinhliziyo ezifafazwe kungabikho uvalo sinemizimba ehlanzwe ngamanzi asibambise isithemba lokukholwa kwethu ngokuqinisile nosithembisa asiqondane ukuze sivuselane ukuthanda nokwenza okulungileyo singayeki ukuhlangana njengabanye kepha asiyalani kakhulu lokhu sibona usuku luyasondela
Phela ngokusibona usuku leyesonto uma sona ngamabomu sesilazi iqiniso akusekho umnikelo ngezono hayi noma unganikela umthamo ephepheni ngembuzi ngeke emukeleke ngishiweza lapho lanzi bezokunikela ngemali noma ngembuzi noma ngeqhamu ngeke emukeleke ngoba wona ngesibomu yena angikube nendaba yami ka-8 years Nggak dua sahabat nak mana saja berbeda. Aku tu macam ni, tapi motor itu mereka istoro nggak bicara, oleh itu baca. Aku kalau Muhammad tu, orang kopos ni. Pada zaman saya ikut kopos. Pada zaman saya bilang dia, pasti aku maafkan dia. Pada kita kalau nggak buat faham. Kalau lalu tu macam, orang ini cakap apa macam. Waktu bukan dia bawa farang mereka, macam tu ni awak boleh cakap apa nak jual apa mereka. Mak saya kau nak cakap free dia, ini kita dah beli. Ia sebenarnya mau cakap apa besar, bagaimana boleh orang besar? Mau jual terus cakap apa? Ucap apa boleh kurung, betul jelo kandas. Ini terlalu ada hari tak boleh. Doa mana sifu. Kutoka shamba ya wewe. Owaza msamu bini ya wewe. Umato. Wakani jimba. Kwa ni pale laki. Wapu nani first part. Umato. Wapu nani first part. Ndewo. Sema so mingo malu laki. Tuza. Wana mafela ko, amafela mo. Wana tin na ka za first part ndo litaje. Kwa ya woni ya shamba kufuni mali. Ufuna hivi na wapi na first part. Ili tuweza kujidana. Kuti. Ama tuweza kila fini tuwe manzi. Haye kuti. Buza kata wapi na first part. Atolisa. Tena mbu bega part. Kwa tena ina kwa mimi. Sasa kasha bazana na zetu tuwezi hapo. Bwana wazee ushago wewe zilongo wako bwana wazee hawana zenu haya maana za tunafika haya hawajabishaje kila wala watu mama zimaipo basi wanatomi hapo ma watu yeye hata mfiki wazee ja akele jine parliament na kitu kama hicho wagelma kutwa maplosa kama tumbeba abaza mandoni ngazi kwa zenjama utakopa kuluma mabuta unaona ni hambenzo na washa utana kwa kwa gabo wala shitizo ushina wewe ni ngozi manzi afanye nzulai eka Esili sama tunafaa kama nguo zako. Ebe nguo washa. Ngezi lai hala esili sama kusala afara zo nguo. Zamu ni ngale za nguo washa. Kwa msami kwa ngezi lai ofagi Nazareta. Kwa ngote exo. Yofagi Nazareta yako ni ngale za. Abe kwa ngezi lai msami la kwa ngo shunali. Utike na bendi ni ke. Asa ngoma za wana la wenyiki. Zikona na zindu miti ushozi yazi ngona lo miti kona yazini mfutileze ngora out kota ikoni bad ngeke njingote ikoni bad wasela la kwenye makoti utika upaphamenti nsikhaya yonke iki leyalelo wakho tulikhanyiswa yini wavuliwe tothi indle enengweni lekiwe ishile yaze yawo ade shona phakathi utwaphuma ke obana zibhekeni
makodwa kamele sekugqekile kodwa kuba siyesana noma bese wena uzumako Ntombi yasemlotsheni noma waphuma la kwabala tindishini iphelile nje finish kwakuyindlo tshana kwaze umuntu owancumalo ezansi kwasekhaya kithi khona umuntu evakashokela abantwana basemhlangano kwakubuka ngejubane kweza ekhaya omama basafuna ukufunda iziqithi zokwenza ngoba bayazishiswe njengoba ngikhuluma indaba yakini nayo zifune wena phela lokhu ngizokusho kwenzile wafika uNtando wakhathela isitaba wafika nje bona indaba enkulu lapha endlini noMansoko izindlu ingubo zishe zonke kodwa kuhlulane semsabo nengubo kaShemba ushile kodwa iphelile indlo enyalo yonke nemibani zishe yaphela yonke naleyo mntade bisemthanda lokho kuNazareth ishilo kuNazareth inyulayini awazithulayini ngokuhle komsebenzi ayishana yonke la ikafula labeziko khona ikafula encane profitable ingane yami ibe kuNazareth ifaka kushekana nesikalabelelo lokho profitable yangasha okwasheba kushaya amen kodwa kushilo kwakithi kuphela uthi umazi ukuthi umalo Nazareth uthi lezi mama zibone ekhaya sathatha ingubo ngokuNazareth yami nengane zami nomngane ophela naza kuba umindle ngasethu ayishilo kodwa iziphelile akungisho umqadi sekudonga lodwa kodwa uNazareth wona usabile ulayini wayo ngasuka kwaNazareth lawo ngene kuyindlu leli makodwa wafika vula ibhokisi khona akhipha ibheshu lami ngafaka ibheshu afaka isinene angayifaka injalo afaka kuNazareth ashona umthando ngokholo lothenge ndize ngizalana bazanga bezikhokho wami uDrake zenze kunawedala nginawe ketabantu bathaba nasabuka kuphela ngizimanga ngizama kabenza umkhulu wami usifundela nje umuntu abantu bathubinto ngithaka kabenza baba ngizala wathi baba ukuba thele silima zobeni sweet kanti baba wena wasika mina wathi lapha amaba wakhona kaShembe lapha khona kuNshembe kuphela ndike niyibanza la khamela bekuyizi nyanga zingikizwazi ukuthi abafana lingangeni izulu lekha amphele ngivela kanjani baba wena ungiseShembe Kukhuluma ntshamu ayikho impepho ngoba belisa abantu Abela ngaliswela ngalipaza ngalala nebeshu loNazareth ngafela ngalala kwaphuma abahamba benemakoti asala ngadeli bathi kophelela kancane abazo ngeliwa kanje baba ngibuza lephiniso lenzeke endlini lekhaya ayikazenzeke mina abafana mina ngabakile egcekeni amadumizi kodwa ngabayeke mawona bafuthela ngapha ngokhona kaShembe ngoba lapho khona kuNshembe ngisho ukuthi ikhathi hawo nje engathi ngene sontweni wafangela wapasa kuwe goli wafathi pale iphethela ngathi baba ushintwe yami lekhamba ngenizo wathi bakubili imbisiso nakini nezinto kazezikini abakile baphethele naso Wakitebele mizulu bana uma ebhekela uphuma uma ebhekela uthi sontweni bayangibuza bakithi ukuthi yini into oyenzayo manje yabathethisa mina mangizama ukuveza ibole la uyibone into engikhuluma ngayo asina ethezi lelo manje abantu wenzekane angiyazi lento hayi bafundisi wena nike izipho hayi ngicela ukukhuluma nabantu bashopekile abantu bathithekile labantu abakhona omuntu ngakhola la kule yiwanda nginemali yo10,000 namhlanje nge2 rand abona sathi ke ngingena la ekhaya ke ngingena la ekhaya ngicela ukuthi amakhala kuba hawathethe akamagcini uyale sekuthi indlula yonke
la proposta zobika kodwa phela ukuthi la uzobika kushela ushiya uma lafuna kale khona ta Hatsala number 4 go go Hatsala number 4 verse 30 uma sokumo ngokutshela so Utuma uyikamkhulu wakho nobamkhulu wami bayangbuza ukuthi la esibhekeni ubangilanda umsindo obangayo ngithi mina ngifenga tala kanjani ukuthi angothi sompeleni ngifuna ukuthandaza ngosisi angothi sompeleni ngifuna ukuthandaza ngoneke bayengenza khonaka lapha uthi hayi khona makuziwe njalo uma usukholiwe waba yiNazaretha funa ukhathi imbuzo wena usibikelele ukuthi uyiNazaretha ubike umNazaretha yebo abasumamazisonto siyabuzwa nasingene izithandazo manje bangibuthi le ngane wayisesonto ngingabangithi la ayisazi mina uthi nawe mntana ngikhathi mina ngikutholile ngakuzala unyoko washo nje baba wathi mawusufika ngafaka isiphathi yebo uthi ngitshela abakini ukuthi wena sengithole ingane yakho bayakwazi bona banginikeze wena kodwa kufanele ngithobe ukuthi ufaka isiphathi nangafaka isiphathi yakhe nawe mntanami uma wazisonto lekhaya ezaka bayazi bakithi awubaba ngidonzana kodwa akho msibike ngibona ukuthi ayangiphethe izulushisi kodwa ngasho kashembe opho yakhuluma umuntu amen hawana nsotsha amen baba ababe kumNazaretha ekhaya Awuzazi ndathe ngibona ngalo. Kodwa manje kolisi. Nje kasotwe. Kodwa kuza ngolomsi. Hola mzonke basibike thina. Bona ibandla beNazaretha akulo ibandla lasemhlabeni. Elazulwini. Ufuna ukungena ukugcina yalo ngoba abanye abantu basemhlabeni bangena kude bazokhola leba ngoba befuna ukugcina imiyalelo leliba. Masena eties. Angazi mbiko mnazo mbiko kanjani. Uthi wena useginyezi. Ngicabanga futhi unyaka yakhe nangabe eginyezi. Akelo form kuwe sabe njalo. Siye eginyezi ngobe uthi ngokukhulu. Sahamba. Afika hlala lapho ngalokuthi uthi ufuna uncipha abantu ngoba ufuna ukuphuma la angithathise ukuthi yini le eyenzekala nangaphela nazathi kwaba njalo ahamba ngathi Nkosi ekhaya kushizulu zamathi ingubo zakho kodwa manje ubaba umtshela ukuthi mina ngoba ngikubeka kuzaza wathi hawu mina ndaba ngilo wathi ndawo la ekhaya lo mina bazi uNazaretha awulo uNazaretha phela mangabikile ekhaya lo Nazaretha bekufanele ukushaya nawe bakushaya yonke le khaya yenziwa ngenyongo nakho uthi wamina ngapha ngazi ngoba angazi ngidibane nabantu bekhuluma lokukhuluma angazi bangitshela yena umlomo wakhe wathi funeka ukhathe imbuzi ntambama ngesabatha ufuna ubike emthamo ukuthi la ekhaya wena usuyiNazaretha mabe kuzwe bezisonto nawo bese amen bangene endlini beNazaretha nawo wathi manje imbuzi uyikhaya ntambama ngesabatha khona imbuzi yesibili ufuna kube nayo uthi uyoteksela uqala ushumela ezivuka nathi uyoteksela mase efika ushumela ingakangeni kodwa 9 ungene nembuzi phela khona makhola uthi lembuzi ekhopela makhola ebese futhi ushumela lembuzi ngimukela ushembe la ekhaya ukhangana bakithi babe ihawu lokumvikela emini nasebusuku amen Yazi zokubiwa washo. Wena ngibu. Ukhona evule la. Alexis galo tsheli washo kubuka.
wathi uma ngabe sefika umshumeli uthi le mbuzi umukela ushaya umthangela ekhaya ahlangane laba kini ubobekile izolo wathi la ekhaya lapho lo muzi ephinde mbekele lutho uthi mina awuvule amakhosi 19 verse 19 oqala uthi mina phesheya ka-Israyeli kwakukhona Elisha kukhona futhi Elija owayengumholi webandla laka-Israyeli u-Elisha wawuyindoda enhlezi wathi wobheka lo ncwadi uyithola eBhayibhelini Bhayibheli ngayithola nazi ngifundela mina Marcos 19 verse 19 verse yokuqala njalo wesuka lapho wafumana u-Elisha indodana kaShafati. Kwaku-Elija lo wayeprofethi kukhona u-Elisha indodana kaShafati indodana baba awuyazazi indodana baba umenzelani lo ba wayelima ngezikabi Elisha wayelima ngezikabi lokubabela wahambe kabuza zonke indawo edlula belima ngezikabi belima ngamabheja benza zonke izinto u-Elisha wathi u-Elisha elima ngezikabi ezaziboshwe ngamajoka ayishumi nambili ngiyakhumbula lokhu ingapref umemeza zithi yena ekwezeshumi nambili yena wayesembethuza kwebheja egabeni zeshumi nambili Elisha wadlula uprofethi Elisha wadlula kuye wamfumba ngengubo yakhe wamuthi ngengubo wayeyigqokile womuthi wazishiya iy'nkabi wagijima wamlandela ithi wayishiya iy'nkabi kwakusho ukuthi wayishiya iy'nkabi wayishiya zinjalo waselandela uprofethi olandela u-Elisha wathi mangiye wathi ngibonge obaba noma wathi Elisha mana kodwa ngicela ukuphindele ekhaya ngiyobonga ubaba nomama ukuthi ngibone wena ophuma ezulwini kodwa ngibuyele emuva qala nawe ubuyele emuva uyobika umNazaretha ephasini ngizabuya ngikulandele wathi ngizosisuka mina bese ngibabekile abantu obaba nomama bese ngikulandela wathi kuye phindela emuva phindela emuva ngikwenzeni waphindela emuva u-Elisha wathatha izigaba ezimbili njengoba ithiwa lathi ngithatha imbuzi wazihlaba wapheka inyama yazo ngempahla yezikhabi wathatha amadoda lawo ey'nkabi wapheka ngawo inyama uphuthuma ukubikela kubo ebese landela u-Elisha nawe uphuthuma ukubikela kabakini ebese ulandela unyama wabapha abantu badla khona wesuka wamlandela bathi masebenzile wasondele lathi unyazi lathi uthiwa lezi mbuzi ezimbili ngibeleka bona ngesabatha eziyilweleseni lathi umshumeli masehamba ubona unika umkholo umlenze ngoba bukhona mina umshumeli uzohamba lowo nyawo umele mina uthi nami la ekhaya ngiyamukeliwe kambithi kwenzile lokho mangakwenzanga ke nayibona nansi inkosi mangakwenzanga wathi ke isikhathi leso oyotanga ngashamanje bona into epithi inkosi ngena emanzini useleka kwamathe ebhekeni wathi lana ngaleyo mbuzi leyo ubukela abanye ngaba ngasekho emhlabeni naleyo mbuzi lena obumukela mina ngayo nothatha iy'nyongo zazo niyifake evakadeni nifake yini nemhlophe nifake umlako nifake nifake umuzi wonke ngalezi iy'nyongo zombili ngoba kumane ngitaka amatshela lawo waqangela waqange ngayo sawubona phakama
ngibhekise emadodeni nasemakhosikazi. Ngiyakubona iwashwa. Ngayo futhi ngiyazi ukuthi uyalibuka. Sokuningi okunye ukuqhamuka ngiyakufika kodwa ngifuna ukukhuluma ngalokhu. Ngoba abantu bayanikela enkosini. Bengayitholi into ebese besomshebe. Kanti bashiye isaha. Ngicela ukusho lokhu kuphela. Ngizokuzwa kodwa ngibuka wena mangishilo. Amezishuba ngonile kufuneka bakhona ukuthi siyakhulekela. Khona abantu babaphatha amakhanda la. Basebekhulekela. Khona ngiyakuthatha ukubaphatha. Kodwa ngosema ngicela ukusho lokhu. Manazaretha. Makhosikazi. Dala nikunthinte lokho. Nani nomakoti. Pamumdala maphuzwayo. Yena makusulandela lo mablogs. Kwakhulu maphuzwa kwashona emhlabeni. Kwaphela isona isipilo esibili wakhamba kumina. Ngicela ukusho lokhu. Bese kuyo. Wakhambe khona ingane engagomile. Njengoba izalo nje kanje ikhona kanje. Akunamuntu makuza uyakunalinga nangamoda msebentabeni. Uyakunalinga lokho engalingivimbile endleleni. Ithebe engidlulela ngoba mina yaphuma kumina ngayeka. Ngangakutshela wena ukuthi ngigumele isiso. Kodwa inkinga ndoda nani makhosikazi. Umuntu ophumile. Ngicela nihambe makhosikazi nani madoda. Niyokhumbuzana ukuthi akwazi ukuphumela isisu na. Ngoba yikho into yokwenzeke kuwe ilunge. Kodwa uthi ukushaya ukuthi idlozi taliko uzusindise. Kanti ile ngane. Ngicela ukusho lokho. Wasibaba ngangitshela ngoba ngangibona lekhaba ukuthi uthe. Kuba ngathi ngithi ngoba ngibulele endaweni yami. Kodwa ngifika ngivimba lengane yathi engidlule la. Ngihamba ngotshela ubaba ngilanda lapho waphuma khona lapho ngaphuma khona angiqambi igama ngingenise ekhaya. Yebo. Injalo nje. Ngathi yaphuthumela lapho ulongo ngaphaphela. Kodwa ngagijima ngatatazela ngezela ekhaya. Sengivumela ngafaka inkosi ngisho ukuthi wena kathi ngosemakhosi umntana ungikhombisa ingane wathi ngizimbile endleleni ngishaya ngithathele yona ibeke samweni ngithathe samweni mina ngingeze ekhaya. Ngoba ngiyathi yaphumela kodwa ukuthi ngibusise ngaphuma ngaye samweni nesitepu ngesabelo lenkosi. Ngihamba nembuku ngafika ngathi mntanami ngithe uhlamba kakubekela ngoba ngikwazi ukuthi waphumelaphi. Lebuzi mkhaba bese ngifuna ungenisa ngaye ekhaya. Ngifuna wena mntana bengihambisela uwo. Ngicela wena uthathe lebuzi idele lihlazo. Ngoba ngiyabona khona. Yasuka imbuzi emtheni phansi. Yangaye imbuzi yangaya ehlambini yenza mina fika ngikuthi nje. Baze ngathi. Yabuye kebeni yabe oditha. Amen. Asa ngithi ngona ngithambi. Abang ngithi ngoze simakhathi. Bathi ngona ngithi akufundile Sunday school ayingine enkulu ngaseparlament. Afaka umntanami nansi ngiyakina ngibelisa kuyona. Ngangikhombisa ungenile yasuka imbuzi yazoqala umlomo yakhulisa imbuzi yakhulisa ihlavu. Asa mbeki kazi la. Baba ngibonala la. Baba ngizamela la. Baba ngibulwa ayothi umfana baba ngibulwa la baba ngiyembela la. Asinami wena uthi lapho kuphezulu wena lo jumpalo umuntu mayefilo unikwe ikade thule nahambe nalo. Ngathi namhlanje nathi mbuzi angisakhululele imbenisa sekunembuzi yesibili. Ngathi le mbuzi ngithina ikazi. Nanti buya yokulala. Naku umqomo lokuqamela. Nanti ibhuluwe lapha.
nanti iyembe lakho lokugqoka mntanami mphathe kubamba igama ubani igama lakho bayithaba lezibuzo lezibuzo wangadla lutho awashoka ngaphakathi akubeka emsamo avuka ngathatha apheka ngaphakathi ngahlahlela benza into kwathulinzi kwembili eqhamuka ingane mina sewenzisa yayibaba semgqokweni ngathi amen wema uma nje wayisola wake wayisola inyanga eyodwa wabuye wabuyela endonini yakhe ingane yayisiphumile ezulwini yafika sinyeni sakunameva yaphuma ayibuyeli ezulwini hlale lapho yaphumela khona kayezele ingane yami ngithanda isembelebeleni kaphina manje ngithanda isembelebeleni manasaletha wafika futhi le ngane ethi kuthiwa mzokubiza ekhaya bahamba ngaye ekhaya uma ngifika ekhaya ingane yami ifile yomfana bayazi abakithi ngiyabona funa abangabona kithi igama lawo sakhumuza bambiza ukuthi sakho ngemthandi ma-4 bafika ithule ethe-2 uma ngibeka umuntu esweni la akunyakazi kuphela kushisa la esikweni kuphela ngathi ma ngiyaqina lapho ngathi ma kwenzenjani engane yami kodwa khuluma unina wakhe unina wakhe sitathangatani sivuvele singako sahamba saye ephalamende nje nasenje uthi uma wenza amabhlosi uthi uma wenza ingane zami amabhlosi ngiyangilele ebusuku ovule kumnyama Job 33 verse 13 ngigcina ngiyangilele ebusuku ovule kumnyama kwangena ingane yomfana emnyama yenza mina silele efika ethi ma ulele kade nomfowethu yancelisa umbesile kanje mina ngihamba kanje ingagqoki lutho mina ngihamba kanje mina emshayi ngibamba esikhathini unina wakhe Watu wale kuvunga lisifi. Ni hadi tuende kile. Ndio sakumuzi kamera. Bado sako. Bila ngojano ya mwisho. Uti mama ngale, utani ngale wana ma. Utani ngale umponile wenzeo kido. Pala mnyangulawe mvula mkogile ngekabuzele nje. Amshaka bastati. Mama temela wena ukhona ngoba ngenze makhulunga namakuzwala ukhona inguwo okwenzeka la uthi ngahamba la kuyamama ngothezela mayikunye hlanzeni afika ngathapela mama ngaye mboshele kuyidiko babini naye kodwa ngathi mangitheza lapho afika kule ndawo nyama angicaba nganguthabi ingane hayi bo mama kaya kau ngoma angaba nanguthi ingane ke anginaka ngalutho kodwa sika mhlawumbe baba ihlale singaka sivukele ishawe ingane ngaseke emhlabeni singaka ihlala hayi kana ukuthi singaka ihlala ngakhuluma phela kambe zingoshweni emthaka afika ngathi baba khulu khokho uthetha kithi uma kule ngane yami la kuvukelele uma ivuka lelo lomulanga namhlanje ukuthi ulanga thile ngameze awumana zele police inkonzo ngiyimbi ayina amen ake ngicela amen doctor akade lapho ngihamba ngahlala ephalamende ngayishalela nje endlini ngathi ngizingane ethi baba ezazongena endlini ikhona mhlawumbe khona ngathi mabe ngibulela ukuthi ayisukuma ibona mfilo ngibhaliwe mina esiwehlaza lapha ukuthi umfowabo wathi ithathe hamba naye ngoba yena akagqokile akanani igama akanalutho boma kunjalo ngoba umama ekhaya hayi actually ngisamade ngomhla ka-3 April fakumashi mana sithi phela futhi ngizoqala ngizokulanda mntanami akavuke lo
baphinde mhlaka-3 April zokulandela ngampela amashumi ehlezi khona namhlanje ediko ngafike ngayibiza mina nehlamvu lami ngayigona kanjena aze ngafika ekhaya ngasekhaya ngangenisa nembuzi ngoba ngangiyazi isekona ngangenisa nembuzi ngayiqamba igama ngayigqokisa kathi ebusuku ngalolo langa loyafika athi baba mina lo igama lami ngangithe usiphamanje igama lami kathi mina baba usiphamanje wathi mqaba futhi ngathi baba amukho omunye ngofunda Isaya amsadluli la amukho ngofunda Isaya 49 nomunye ikanzi Isaya 49 verse 20 Usho 23 verse 12. yeah Bheka kulokhu awulungile. verse 13 Umphikiselani na. ithi kungenzeka uthi umphikisana Akabonakalisi nanye izindaba zakhe. uthi awuyabonakalisa nomsamo wakhe uyabonakalisa kanye indaba zakho UThixo uyakhuluma kanye nakabili. uthini uyakhuluma kanye Noma umuntu engezwa. nakabili umuntu engezwa Ephupheni esibonakalisweni sobusuku. kwanophupha khona isibonakaliso khona inyongo ophupha inyongo kodwa lokhu ukuphupha lokhu okukhuluma nawe esibonakalisweni Lapho umuntu ehlele ukuthoba. lapho ohlele khona ukuthoba Elele embhedeni wakhe. ulele embhedeni wakho Khona uyavula indlebe zabantu. uNkulunkulu ayivule indlela ulele akhulume nawe ephupheni Avale isifundiso sakhe. avala isifundiso sakho Ukuba anqane umuntu ekwenzeni kwakhe. ukuba kumnandi ukuthi ungakwenzi lokhu noma enza lokhu Athukise ukuzinda kumuntu. akuthukuthi ukudliza kwakho Ugcina umoya wakhe ungayi emgodini. ugcina umoya wakho ungayi emgodini isibonakaliso sinjalo Nokuphila ekubhujisweni kwentela. ngiyabonga futhi 49 verse 20 nomnikeli ungqobo 49 verse 20 ngiyokugcina uhlala phansi Abantwana obazala ikhona abazali sebefika abazali sebefile yilaba abaphumile bayakusho futhi ezindlebeni zakho. ithi bakusho endlebeni zakho wemama Le ndawo inginyi. ithi le ndawo ma ngihlezi kuyona Nginika indawo kubaba. umdaka ngobalini le ndawo ngiyona ma ingipitshile ngike enye indawo ngithathe la yeah Ushoke wena enhlizweni yakho. uswakhohlwa mama ngoba ngitakusoli abazungethezweni yakho uthi Ubani ongizalele laba? ubani ongizalele lezinto lezithi zipitshekile lapha ekhona Njengalokhu ngilahlekelwa abama. ubani abantwana bami bashona ngabantu aba ubani lona awumazi kodwa wayeqiwe yilanga nje wona eqhaqaqa Ngihlezi nje ithi ngihlezi ngisibosha. ithi ngisibosha mina ngalo yiphi le ngale khuluma kashe Ngizula njalo. yeke to le ndawo ma ngithezi yona ingipitshile funela indawo le ndawo inile kumama hambe yona mcabanga ukuthi angikazange ngeqiwe yini inyanga noma zabambili abazitshela babangani babangenza lokhu angazi kwakuyisebe sengakhohlwa nize la kunyazi uNkulunkulu wabantu wabuthele mafayile sami ngelinye ilanga njula tasishubele itiwelela sishebo maqala umsebenzi lokuthola meqalumendo nabo mdethe maqala umsebenzi lokuthola mangathola ingane uyayifuna kwasuka intombazane yenza kuthina asifakathi baba ngakhulele mami sokukhulele umuntu ushadile uphela ngenyoni ukhulele mangabe umavela wazala mavela wamithi phummithi njengenkomo inkomo elotshoko umbami nje ngiyambona ngifuna imbona muhle akamithi yakhulelwa uba wathelwa ngenyango kithi izindawo zakamithi azalingane embili ezingane embili eyizalile kwabala kukhona wayishiya wayishiyela lezingane manje ifuna umsebenzi ayiwutholi ikala ukuba ikuyela umuntu wethu othi ushembe uthi ngeninge umsebenzi kwazi
ndazi lokuyisela ndayithama kwakho hayi sasikuthele wena sathi yazazi akhayi uthulayo ulahle kwakuthi manje Athana imali fakisho sakuthweza sakhuluma nonduli ngemali osekanja ubeshaya amabhazi sakhuluma nomsezana sathi umlasha lentombazana wayelesha yeza lapha yafana lapha yakubeka uthi uhlala phansi yafika kubeka uthi baba baza somuntu umngami naye ukuthuluzela ubelethe ngoba ngitheleke nyongo abazali labo babitha bemngenyawo bazala futhi bemngenyawo futhi hayi ngolomba yenkosi yathi inkosi yasezulwini uthi wena nkosazana yathi ufuna umsebenzi wathi yebo ufuna umsebenzi wathi wavuka ekuseni ngomsombuluko wabe uyisabalisile ekhaya wavuka ekuseni ngomsombuluko wabe wakhale ebhriye esiteshini uphuma esitimeleni ube khona lapho ube lapho ngokuphuma esitimeleni ube khona lapho uzothola umuntu ozofaka kuthatha hambo ukufaka emsebenzini ujengoba abantu abamnyama Mntwana yathi uthomsheba ngovuka kakhulu mntwana yavuka ngo5 yahamba afike ephuma esitimeleni yayishima esitimeleni ikade umuntu noma uqhamba doza ngakuyona yamnyaka ngomthambo yonilandile yazi yaphiswa ngophetha amanzi yahamba ngele toilet yathi wefika toilet ithi kumbule ngokuthi yakhamba kwakhuluma nje ngalo toilet yayikhisa ingubo yabaleka kahle emnyama bayangena bona mama bayishobele bahambe yona iyangena eshobela khuluma nje ngalo toilet baza bashofona mama yathi yathi mengona ngithi unamanga lomuntu wena yimela kwakushela kafango ozofuna umsebenzi ozomfaka umsebenzi bathi mina asikibele sobite sawuthi zawo uzotshela yena ukuthi akufeka yeza labona zihamlalele yathi baba ngithala umthombo wakho washonila akufeka umuntu la uzothi ngathi yini ibonileyo Kata ngibonanga lutho wathi uyiye waphama wathi ngile baba ubona lokho ngophuma ingane etoilet nganga usahlale ngibaleke uthi ngiyo baleke leyo ufuna ukuthola umsebenzi ngoba wayikhipha ifaka la ukhona la wakhipha ingane hayi ibumele ukhona hayi umhlala phansi uthi wayikhipha le ngane wena ngezwake wayifaka la toilet lelo iyona evala umsebenzi iyona ufika ushuyise wena lapho lokungamboni yakuyenza kuthini wathi landa le ngane uyise ekhaya uyigqokise uyibambe igama wenze yonke into uzofika uyiswa ingane wahlala uSomasente yayenza lo ntombazane yakubeka lapho etholile ukuvithola lawa bathi ngena yathi ngene qhubisa ingane zami yathi ngene hamba kuwena khuluma ngishamba Nazaretha kodwa sengibuye washa please bathi ngene wathi wena wangitshela ingane wathi ngishela mama wengane zami ngiyaxolisa namhlanje ngifuna umsebenzi la ngizokhokhela ingane zami ngikulobola ngishadise ngapha ukona lo hamba ufaka 14 mawubona sikuma ngibona ubene futhi imbuzi kusho lo shembe simlandela uhambe kwisho ufuna ukuthi baba ngiyaxolisa ukuthi ngambithela ekhaya wafuna mina ngiyomithela lapho ngangane khona ngambithela ekhaya ngicela ungicela uxolo umphula wokhokho bami bonke imbuzi yamandla akho ukhona la ukuthi ngiyithethelele awucela ngoxolo wayithatha isimbuzi wena ngisabuza ingane yami cela uxolo mina ubaba cela ntsholo wethu lo muntu wayelahlekile wabuye wondingane zakhe walobona yagana intombazane ifaka u14 namhlanje amen
Ndaxolisa. Silalela uNyazi. Asitshele into. Ngoba thina sasala kwemthatha la, sathi Nkosi vusa omunye endlini ya. Asona ngifanele kuNtombela noma ku Bakhe. Kodwa satha la, sathi Nkosi vusa omunye endlini. Uyalona bendima lezi. Uyalona lokuqala. Uma thatha kuvuka endlini yakhe, akaze zisho lutho. Uma ngaba wasola, hayi mina ngizivumile ke. Uthanda kule mashini ngane umntwana. Zivumile ke, zivume. Uzibeke kuye. Nkosi yamakhosi. Ngicela kuwe. Ukhona ukusavela abakodwa ukuthi nami sengisaba. Ngokukhuluma ngelanga futhi baba ungikhumbule wena manje ungikhumbule. Angaze ngifishe ukukhala. Ngikhabe futhi ngibone ukuthi ngiyaqhakazela phakathi. Kodwa ngoba lo baba lo. Ubaba wasezulwini. Amen. Uthixo namandla wonke. Yengilozi le. Leka 1 2 3 4 5. Aw. Jol. 1 2 3 4 Psalm 9. 1 2 3 4 5. Ukhona 5 la. Lo la mfa le Psalm 9. Verse 1. Kulo ngale phela Psalm 5 ukhona. Ngiyabiza Nazareth. Kono kushambo okubhalwe lapha kuDaniel 4, Daniel 11 verse 2. Kono shambo wesibili, kono shambo wesithathu, kono shambo wesine, kono shambo wesithathu. Futhi shama nanga ngibona 9 verse 1. Ingilosi yesihlanu. Ingilosi njani? Ingilosi njani? Awuphinde baba. Ingilosi yesihlanu. Ingilosi yesihlanu nansi pendima nazo zikafayisi. Yabetha. Yabetha. Ngabona inkanyezi. Ngabona inkanyezi iwile ezulwini. Iwile ezulwini. Isemhlabeni. Isemhlabeni. Yaphiwa isihluthulelo somgodi. Yaphiwa isihluthulelo lapho sika Nazareth. Uma ungavumi kwalisihluthulelo somgodi, oyophila lapha somgodini, lengilosi yesihlanu yanikeza isihluthulelo somgodi. Sikhona namhlanje. Ongenamkhawulo. Yavula umgodi ongenamkhawulo. Yavula umgodi ongenamkhawulo. Unyuka umusi emgodini, umusi weziwe. Ithi kwanyukusi emgodini lapho usukusha. Kwanyukusi okukhulu. Ngoba ingilosi yesihlanu yakhelele. Vuma. Mina ngivumile ngizile ngivuma. Akukho kunye ngavuma. Ngoba akukho kunye ngacabanga. Kodwa ingilosi yesihlanu hlala phansi. Nkosi yamakhosi. Wena ingilosi yesihlanu. Futhi wethe zinokhiye. Lapho kuvala khona wena akuvuli muntu. La kuvula khona wena futhi akuvali muntu. Namanje kusakube njalo. Asivume. Khona izwe la kukhuluma uNazi Nazareth. Yabakhuluma mina kakhulu. Uthi bangaka uNazareth, kodwa uwafule mina ngithanda, uwafule na ungithanda. Wabala makhona. Ngingabala kwabamthanda. Ngikuthanda ukuthula phela. Wena wabala makhona bamthanda. Nkosi yamakhosi sengiyehla. Ngitshena ke iZulu. Uyovula mhlawumbe sa 124. Soshayela ukushumela ukubabasha. Lapho ngosengone khona bafundisa inkosi labezitha. Bafundisa bami. Lapho ngona khona liphumela inkosi uqala ngonile labo polisi. Manje insizwa nani bakusikazi polisi. Inkosi kusiphamota lapha. Aba baphethe ukufundisa bona ke bawucela ufefe enkosini. Ngingumbizo legama kodwa ngibonile. Boss